Dobro večer, dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu specijalnu emisiju o Mirku Cro-Cup Filipoviću. Izuzetna čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti upravo ovog velikog borca u našem studiju. Dobro večer. Dobro večer. Evo Mirko, spremaš se na odlazak na jedan veliki meč, 31.12. Jedan veliki obračun sa Kevinom Randlemanom. Točno, sam u staru godinu borit ću se protiv čovjeka koji me je porazio, koji je naneo meni najteži poraz u mojoj karijeri, Kevin Randleman, i ovo je velika prilika da mu uzvratim. I ja ću mu uzvratiti. Da. Ovu emisiju ćemo iskoristiti kao jedan mali osvrt na cjelokupnu godinu 2004. koja je za tebe bila izuzetno uzbudljiva, dosta događanja, dosta mečeva. Ovo će biti ukupno 8. meč. Ovo je izuzetno naporna godina za mene bila, s obzirom da niti jedan borac do sada u Prideu, niko nikad nije imao 8 borbi u jednoj godini. Prošle godine sam imao 7 borbi, ove 8, znači to je jedan strahovit veliki tempo. I godina je bila uspješna, ovo je 8. borba, samo sam jednu izgubio, međutim ta jedna je zasjenila sve ostale pobjede, barem u mojim očima. Jasno da ne u očima mojih fanova, u očima organizatora ne, ali za mene je to bio jedan veliki težak udarac. Evo, drago mi je što će gledatelji imati priliku sad vidjeti, ja sam i čekao priliku za uzvrat da se meč prikaže, bilo je negativnih vrlo natpisa u novinama da sam ja to i zabranio, mislim ne znam kako bi ja mogao zabraniti, kakve veze imam sa odlukom o prijenosu, ali evo i sad će ljudi imati prilike vidjeti taj meč kontroverzni, na koji način sam izgubio od Randlemana i vjerujem da će imati točno za tjedan dana priliku vidjeti opet i uzvrat naš također na OTV-u. Imat će priliku za uzvrat točno za 7 dana. Prije toga trebamo pogledati kako je to zapravo izgledalo, da ispravimo jednu veliku nepravdu svim gledateljima koji nisu to vidjeli. Može. Evo, pa možemo zapravo i krenuti sa samim mečem. A znamo da je Kevin the Monster Randleman bio tvoj veliki protivnik. Do tada mu je imao 15 pobjeda, 9 poraza i niti jedan neriješeni meč. On je imao do sada dosta pobjeda. Jedan nespecifičan borac i zaista neugodan protivnik. Na kraju vidjet ćete i na koji način se on borio protiv jednog Fedora. Čovjek sa 178 cm nabacio je 102 kg čistih mišića. Super eksplozivan tip. Kažem, vrlo neugodan. Njegova baza je hrvanje. Međutim, uspio me pogoditi krošeom u samu bradu, tako da mislim da će se vidjeti na snimci kad krene meč. I mislim da slika govori više nego 100 riječi, tako pa će gledatelji vidjeti sami što se zapravo dogodilo. Pa evo, pa možemo i pogledati taj meč. Ja moram reći da sam u meč ušao prilično opušteno i da si nisam smio dopustiti takvu opuštenost. Na kraju kraja to me je koštalo poraz, ali kažem, svaka škola se plaća, ona koja je besplatna, ta ni ne vrijedi. Evo, Randleman je znači tražio svoju priliku. Bježao je od mene, pokušavao me srušiti na tlo, iskoristiti neke svoje hrvačke zahvate. Nije mu išlo. Evo, tu me uspio me uzdrmat. Ja sam bio tu zaista uzdrman. Izuzetno snažan udarac je bio. Pogledajte samo kako je on na kraju krajeva i građen. Evo. I to je bilo to. Prije toga, mislim, meč nije u cijelosti prikazan, prije toga oko minutu smo bili, on se na samom početku borbe zaletio u moj struk. Zaletio se u moj struk, bili smo u klinču oko minute, nakon čega je sudac prekinuo, je bio sami nastavak, to je sve skupa trajalo možda minutu i 10-15 sekundi. Na početku te prikovao u kutu na užad. Da, ne znam zašto nije prikazano, ali da, utrčao u mene i pokušao me baciti, jer to je njegova specijalnost, upravo ta bacanja u pojas. Izuzetno snažan čovjek, vidjet ćete na koji način je Fedora bacio, Fedor koji ima gotovo 110 kg, 107, 108, 110, varira od borbe do borbe, bacio ga je kao da je čovjek od 50 kg. Zaista je jedan izuzetno snažan borac, samo sasvim sigurno je da mu ta ista stvar neće proći i u drugoj borbi. Zaista sam dobro spremljen, spremao sam se, bio sam zaista motiviran za ovu borbu i na kraju krajeva ljudi kažu svako zlo za neko dobro. Tako je ovo bilo, jednostavno me to malo trgnulo, već sam došao u jednu fazu kad, ja sam ovdje volio trenirati, ali jednostavno nekad došao sam u fazu prije te borbe, jednostavno nekad bilo mi je ljeno se ustati u 6 sati, ići trčati na Sljeme, pa
čovjek se zasjeti nekako. Onda me to zaista me taj meč probudio i kažem, svako zlo za neko dobro i ja sam se vratio jači nego ikad. A to ću dokazati u idućoj godini i sasvim sigurno ću pojas uzeti. Odnosno daću sve od sebe, čekat će me dvije velike prepreke. U idućoj godini izvjesno da ću se boriti i sa Fedorom i Minotaurom. Minotauru pružiti revanš, sa Fedorom vjerojatno pretpostavljam da će on uzeti pojas ipak Minotauru ovaj puta jer mu nikako ne leži njegov stil borbe Minotauru. Pretpostavljam da će se to dogoditi tek u 4. mjesecu. S obzirom da će se oni boriti sada u 31.12. Fedor i Minotaur, a ja bi se trebao boriti s pobjednikom njih dvojice. Borba će se održati po pravilu, po planu bi trebalo u 2. mjesecu, međutim sasvim je nerealno očekivati da će bilo ko od njih dvojice pristati sad samo 2 mjeseca razmaka boriti se tako dvije teške borbe, tako da je za realno očekivati da će to biti u 4. mjesecu. Znači borba za titulu, jasno ja prije to sasvim se podrazumijeva da ću pobijediti Randlemana i da ću pobijediti svog idućeg protivnika u 2. mjesecu. Da još malo se zadržimo na Randlemanu koji je zapravo stigao iz rvanja. Čovjek se bavi rvanjem od svoje 10. godine, bio je čak i zaradio stipendiju upravo tim. Te podatke zaista ne znam. Da. Tako da je prije nego što se suprotstavio tebi, možemo reći da je visok 178 cm, 100 kg. Zaista izgleda ko zvijer, a monster mu i nadima. Da, izuzetno kažem, mišićav čovjek, nevjerojatne fizičke snage. Međutim, evo, ja sam se zaista dobro spremio i ne vidim nikakvih. Ali to je ono u životu prije same borbe. Bile su prognoze u japanskim medijima, čak smo se smijali u slačionici prije borbe. Stručnjaci japanski su davali omjer pobjede, odnosno mogućnost u kojem omjeru ko ima kakve šanse. Omjer je bio 94:6 u moju korist. Ja, jasno vidjeli ste kako je to završilo, prema tome u ovom sportu nikakve prognoze, u ovom sportu favorita nema. Ali kažem još jednom, ja sam se zaista sad spremio, motiviran sam i smatram da Randleman zaista nema nikakve šanse. Što je po mom sudu, znam možda prepotentno zvuči, ali zaista je realno. Randleman se isto tako nakon borbe s tobom borio sa Fedorom Emelianenkom. Možemo i vidjeti. Mislim da je to Fedoru bila jedna od najneugodnijih borbi u karijeri. Puka sportska sreća ga je spasila, teške ozljede i teškog nokauta. Evo, ako imate priliku možemo pogledati. Evo, pripremili smo upravo i isječak. Snimak nije najsjajniji, vidi se crta dole, ali se vidi. Znači Fedor koji je prvak, pogledajte šta je uspio preživjeti. Evo vidimo njegovo tipično zaljetanje u noge. Točno, oborio ga je dole. To je njegov stil borbe, takozvani ground and pound. Pokušao udarcima završiti, međutim Fedor je ipak preiskusan i predobar borac da bi se dopustio bilo kakvu grešku. Na kraju krajeva i majstor borbe u parteru. Tako da tu ipak nikakve šanse. Evo, sad ćete pogledati ovo. Evo, puka sreća je spasila, teške ozljede, čak i da mu slomi vrat. Bio je tu Fedor, čujete komentare američkih komentatora, ne mogu vjerovati, viču oh my god. Evo vidjet ćemo. Ovo vredi još jednom pogled. Pogledajte kako čovjek u suplex podigao. Vidite, na glavu. Znači, to su neki detalji čovjek.